Sizovula amahubo 54 sisitokozo izolo wathatha iVesicana nasinathi kodwa ngiyengishitshe makusho inkosi amahubo 54 haleluya ngizokhuluma ngeFreewill haleluya Freewill offering haleluya ilolu hlobo lomnikelo olwenza ngokukhululeka enhlizweni haleluya kungimpoqo haleluya negama liyasho it is a free will kusuka kuwena ngaphakathi haleluya uhlobo lomnikelo olusuka enhlizweni haleluya esilwenza ngenhliziyo evumayo haleluya a willing heart amen lolu hlobo lomnikelo lwe-free will lusivezela inhliziyo yakho haleluya it is a true indicator of the condition of your heart haleluya sibona ngqo inhliziyo yakho uma senza umnikelo we-free will haleluya ilolu hlobo lomnikelo esilwenza out of love haleluya lusuka uthandweni haleluya and silwenza out of gratitude haleluya silenza ngokubonga haleluya so i-free will represent uthando haleluya isuka sitshengisa ngalo uNkulunkulu and it also represent our gratitude towards uNkulunkulu haleluya indlela esuke simbonga ngayo haleluya so la amahubo 54 verse 6 and 7 lithi izwi kaNkulunkulu I will freely sacrifice to you I will praise your name O Lord for it is good for he has delivered me out of all trouble and my eye has seen its desire upon my enemies hallelujah ophathele izulu ngicela ngifundele Ngizakunikela kuwe ngesihle ngizakulibonga igama lakho Jehova ngokuba lihle ngokuba ungikhululile ekuhluphekeni konke neso lami libuka izitha zami lidele haleluya leli hubo libhalwa uDavid lisukela from first Samuel hallelujah 23 and 26 chapters chapter 23 and chapter 26 hallelujah uDavid ulibhala leli hubo ulisusela lapho hallelujah lithizwe kaNkulunkulu uNkulunkulu wamgcoba uDavid ukuba ukuthi abe inkosi yaka-Israyeli while uSawule esayinkosi so uSawule akangayithanda leyo nto lethizwe kaNkulunkulu wayefuna ukumbulala uDavid so ngalesi sikhathi ke la First Samuel chapter 23 lithi izwi kaNkulunkulu uDavid wayelo ecasha ebalekela uSawule so lithi izwi kaNkulunkulu ama-Ziphites hallelujah so shuthi isizwe esithile ama-Ziphites atshela uSawule ukuthi bambonile ukuthi ucashephi so uSawule wasewahamba efuna ukumhlasela and lithi izwi kaNkulunkulu uSawule wayeseseduze kakhulu ukuba amfice but uNkulunkulu wenza icebo kwafika umyalezo kuSawule ukuthi njengoba wena Nkosi ulana amaFilistini ayahlasela lapha kaIsrayeli so wayeka kanjalo ke uSawule ukujaha uDavid ngenxa yokuthi kwasekuvele isimo so nalapho uDavid wabona uNkulunkulu emhlenga wabona uNkulunkulu emenzele amasu ukuthi amhlenge kuSawule kade efuna ukumbulala so uDavid ubephila leyo mpilo nje yokucasha yokubalekela uSawule siyathola futhi ku chapter 26 ka First Samuel again uDavid ucashile ama-Ziphites lawa aphinde asho kuSawule ukuthi simbonile uDavid ukuthi ucashile so lithi izwi kaNkulunkulu uSawule wathatha 3000 soldiers lapho uDavid uyela and just 600 men uSawule uyofuna uDavid with 3000 soldiers hallelujah so bebemlandela ke bemfuna lithi izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu wabehlisela ubuthongo obukhulu kakhulu balala uSawule nama soldiers akhe uDavid waya khona kuSawule wafika wathatha inkemba kaSawule nojeke wamanzi just to show ukuthi ubekhona but uNkulunkulu lithi izwi kaNkulunkulu wabehlisela ngobuthongo obukhulu kakhulu balala so uDavid waphinde waphuluka kanjalo
So uDavid ke wabona uNkulunkulu emhlenga futhi once again esandleni sika Saul. So usebhala leli hubo ukuthi he will freely give his offering kuNkulunkulu ngenxa yento uNkulunkulu amenzele yona, ngenxa yokuthi uNkulunkulu umhlengile esandleni sika David sika Saul. So engizokusho namhlanje ukuthi uNkulunkulu uyabonga. Hallelujah. Uma uNkulunkulu esivikela uyabonga. Sometimes akwanele ukuthi simbonge ngemulomo kuphela. Sometimes we have to give our offering ukutshengisa ukubonga uNkulunkulu. Hallelujah. Bathabelungu love is actional. Hallelujah. So sindlela esuke simtshengisa ngayo, sithatha uaction uma sithatha ngisho imali yethu sibonga uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngiyabonga ungenzelile u1 no2, Nkosi ngiyabonga ungihlengile ku1 no2. Hallelujah. So lelizwi nje belisenhlizweni yami on Thursday, if I can change kancane, while we were preparing to come to Bible study. So ngilungiselela ukugeza abantwana, asimbonge angene emanzini abilayo on Thursday. Ngimkhiphe emasishane like wangena nje ngenyawo zowu2 emanzini abilayo. So ngimkhipheke angabi nalutho, ngibonge ngoba seze nje nala sakhonza kanalutho namanje. So ngabona isandla sikaNkulunkulu, and then God wangikhumbuza futhi ukuthi kade uqala uApril ngavuka ekseni ngapheka ngiya enkonzweni on a Saturday. So mangipheka ngangasicisha istove, ngashiya ukudla nestove si-on. And ngohlelo lwethu sasihlele ukuthi umfundisi sizohambisa abantwana sibayise eMbali, mina ngizohlala enkonzweni ngoba yayizothatha for usuku lonke, sasokuya ngo5. But umfundisi washintsha babuyela endlini ngabo1. Uma befika istove si-on but akunalutho. So uNkulunkulu wangikhumbuza naleyo nto ngoba ngathi oh wow, okay, ngalesikhathi kusenzeka. But uma sekwenzeka futhi lokho kuba asimbonge, I was like God, isandla sakho impela siphezulu kwethu. Ngambonga uNkulunkulu enhlizweni yami. Ngalesikhathi nje kuvuka lento lelizwe on Friday, ngafuna imali yonke enginayo incane kakhulu, but ngathi ngizoyithatha ngiyenze umnikelo wokumbonga uNkulunkulu for protecting us. Hallelujah. Ukusigcina, ukusigayida. Hallelujah. So ilokho nje okusenhlizweni yami bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyabongwa nangeminikelo yethu. Hallelujah. And iba yiphupha elimnandi uNkulunkulu. My offering today engizoyiletha for ukumbonga uNkulunkulu incane kakhulu, but I know ukuthi uNkulunkulu will receive it because isuka enhlizweni. Hallelujah. Ngiyazi ukuthi izoba yiphunga elimnandi uNkulunkulu. Hallelujah. So ilokho nje bengifuna ukukhuthaza kubazalwane ukuthi uyenziwa umnikelo wokumbonga uNkulunkulu, singagcini ngokumbonga ngemilomo kuphela. Yes, kuhle kakhulu nalokho, but sometimes we have to take action ukuthi simbonge uNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyabonga bazalwane, ngicela sisonke ngesizwe.